say gym de ye kwa ye for say ye ko tren ye mpom ye ko papom din obi wane na fusu kakra pese entwe na wakoma ya twe bema bi wo ha pese onya 6 pack bema bi wo pese na basa ha ye oba bi wane twin ya gbawura ma ha ne ha shape bi anim wo shatale na nye fe ne yefru bonanim enti wo ko gym se wo ko fantitie mu na tese sa ne ma ne nyina atoto yi na wo hwe this Christmas and this year we November e man dodo na gbawura gym a tese wo mo si we ye December body na just a body no ye de be shentale ye fenara wo sem ne se ma ye kokko gym yi na gym fuyi enyimo mo amanfo kunum ne amanfo jerem sugar daddy sefo tese ne enim se ye kwakọ ya de pa wo gym na se si ade gym ho no aye adwaman center anu de wo hwe mayi training ni bi o yesi wan sisi mi yiche wan kasa wo besesa na training bi so yesi bo mu ase won se won ma ye cake no ye hand mixture ye de eye madwin na emu ye soft no sa na se si aso wura eye gym room ho na so oba wo bo mu se pedem make us a ukunu grant me ye bi wo fie manti nia ayi ka kum ye nokoko na te se wo wi ana gym instructor se ne wa boni odi ade ne na musisi achi na ne nsa na mo se hu ane e be ya ne se kan anu tu na me fanshim ne ekoso no gym instructor etumi anyem emma bako miensa anyu wo mo nyina bo na hwe sem se wo mo nyina aso ye na afofo na te se ofie kuya no ba ama ho no sa de bowura ya ho no anyem mo nyina abo mesese obeja comment obema oyire akọje mu bia na ase yemfa yafuyi yemfa ne da mochi sa wo de me hwe gym training no me hwe bi mra sa obema oyire akwa me hwe mra. Sorry. Go for that belly side. Baby girl, me I no go lie. When I see it, then I dey die. Cause you dey love me like I love you, touch me like I touch you. I dey think about you every night. You over me, girl, I no go lie. Cause you dey kiss me like I kiss you. I say me sawa, uni suwa, na me suai. Ora sewa ma, yeah me go. I said me put more than 10 beer freezing when you focus perfect and not bad as yet. It's me crime candlelight, so straight to action. To a woman mouth satisfaction. Gym instructors phone e be ye rasta it just say no dim one by makram